kungani uma ngabe uyonikela bese uveza umnikelo. Engani bafowethu njengoba ngilandela abantu abangaka kumele bazi ukuthi yini engiyenza ukulekelela abanye abantu akithi. Manje ngizokwazi kanjani uma ngabe singanikhombisa ukuthi yini esiyenzayo? Ngicabanga ukuthi uhulumeni nje uma ngake akhe izindlu bese ngakuvezi lokho ukuthi khona izindlu zakhayo ningazi ukuthi umsebenzi kahulumeni yini. Njengoba ngishutha nje ngithi ubufakazi bokuthi ngiyayidambi namhlanje. Manje sekuzothiwa ningangishutha ukuthi ngila baze bazi kanjani abantu ukuthi bengiyayidambi. Usigwebo ke bafowethu insizwa niyamazi nani. Ake niphakamiseni izandla phezulu. Akumele phela sombole emakhaya kusimazonzi lesiya khona indaba zamaskandi emba phambili ifike ngesikhathi indaba enguphathele zona esikhathi samanje zokuthi itsha ubukhosi besizwe sabuthelezi kwaphinda ngene noma konondana sebebhala istatement esisabalale enkundleni zokuxhumana lapho besho ngempela ukuthi lento yenziwe ukhuzana ukuthi alengisela umntwana aphinda ngene into ngempela eyihlazo futhi ehlaza yena ukhuzani bathi futhi lento le ngayibekezelele njengoba uyito ngempela ejivaza isithunzi somntwana aphinda ngene bathi lento lesebeze bafikela esinqumeni sokuthi wonke umuntu ongaphansi noma ubuso inkosi yaphinda ngene noma umuntu awuthelezi bacela ukuthi engamatanisi nokhuzane izitedi ethintana namabhizinisi bathi leto bayenziswa ukuthi ukhuzane sekhombisa ngokusobala ukuthi kahle kahle lobukhosi lobu ophethe uyena umntwana aphinda ngene akabuhloniphi uma ukuthi ekwazi ukuthi emlingisele kanje aphinde basho ukuthi abantu bengayithatha kancane leto lebesho ngempela ukuthi ngathi bagagamela bathe kodwa bagagameli ngoba leto leyenzo ukhuzane ngagcinisa idala uthuthuva phakathi kwesizwe sakaPungo semandaba eKandla nesizwe samaZulu njengoba sazi ukuthi yena umntwana aphinda ngene uphethe esikhundla sokuba undunankulu wakaZulu esile esiphethe uZulu bathi lento le ingagcinisa idala ipi phakathi kwalezizwe zombili bathi njengoba sebefikele esinqumeni sokuthi bexhumane nenkosi yasemandaba ukuthi wena ibona kanjani ngaleto le yenzo ukhuzana ukuthi elingisele ubaba omdala ngaka ubaba umntwana aphinda ngene kodwa abantu ezinkundleni zokuxhumana bahlukene njengoba abanye besho ukuthi cha ngathi sekugagamela kuletsha le yakaphinda ngene uma ukuthi singazibhala istatement kanje ekubeni uyito nje enziwa noma ubani ukulingisela osaziwa kakhulu futhi osopolitiki kodwa abantu abanye bebesho ukuthi ngempela umntwana akuyena umuntu engazilingisela ukhuzana akehlana ezantsi ke mbuke lapha emakhaya ukuthi wena le ndaba ngabe uyibona kanjani ngabe ngempela kumele ukhuzana kuze kufikelele kulesi sigaba sekufela ukuthi avalwe kwimicini nembi ematani yesenabantu babuthilezi ngabe wena uyibona kuyisinqumo esiright leso esithathwe yitsha yabuthilezi inqumo ngempela esigagamelile njengoba abanye abantu besho kanjalo akehlana ezantsi ke sizombona ukuthi le ndaba ngawe uyibona kanjani sekuze indaba ethinta ukhuzane nale ndaba le yomncwabo wakaMajotha kuzokhumbuleka ukuthi ukhuzane wasabesa izithombe eveza ngosobala ukuthi wanikelela ngo50,000 emndeni wamaJotha abantu abaningi babese bemgxeka including imeya yakamaphumulo lapha esho ngempela ukuthi kahle kahle mazonikela esifweni akumele uzuveza ukuthi ubunikela malini kodwa kumele unikele nje unganaki kodwa ke kuwa bese ngena usigwebo emva kwalapho njengokukhuzana engekho emcimbini wathi mangena usigwebo washo ngisacela ukulungisa leli phuzu leli likhulunywa umeya la bafowethu alikho iphutha kukhuzana mayiveza umnikelo abe ulethile ukhuzane akuyena kwamasipala ubeveza imali yabo bezofanga isandla alikho iphutha lapho bona ba right bengavezi abakulethile ngoba ba umasipala kubafanele vele and okunye kokugcina sengiyahamba awudlala ngoma leyo khona ngoma lapho ningangivimbi-ke manje awudlala ngoma lapho ngempela uthi lethe esho meya into engekho futhi sacela ukulungisa ukuthi kahle kahle ukhuzana imali yakhe leya engenza noma yini akethanda uma ufuna ukushutha engashutha wathi ku right for bona imeya ukuthi vele bengadalula isamba semali abekhiphile wathi kodwa ukhuzana bekumele ngempela enze noma yini ngoba imali yakhe leya kuyona yamasipala nangempela ukhuzana wayiza le ndaba njengoba emcimbini wayesedandi nokhuzana abebhele sengena stage washo ngempela uSigwebo into eyiqiniso ngempela lento le wathi futhi yena wayivezela ukuthi abantu bebona ukuthi njengoba yena eyibiza inkosi yamaskandi yini ufaka into engakanani
Ake hlane ezathi ke mbukele emakhaya sizombona ukuthi wena le ndaba ngabe uyibona kanjani. Ngabe ngempela uKhuzani kwakumele ayuveze lo 15,000 wanikela ngayo kaMajota ekushoneni wakhe noma kwakumele akhiphe yonke into iyifihlo.